Урматтуу бир тууганым, сиздин сурооңузга келсек, бул боюнча мен бир убакыт фатва чыгаргам. Анткени ошол кээ бир куудулдар жанагы боекчу десе атасынын сакалын боейт деп ашкере чыгып Курандан, шарияттан сүйлөп, аларды бузуп сүйлөгөндөрү бар да. Мына ошол туура эмес, кээде булар ыймандан чыгып калганга чейин барат. Мен фатва чыгаргам бул боюнча. Анан адамдарды шылдыңдап, алардын үнүн туурап, алардын мында кебете кешпирин туураган, кээде жалгандан сүйлөп адамдарды күлдүрөм деген мындагы туура эмес, арам, шарият буга тыюу салат. Бирок мында коомубуздагы терс көрүнүштөрдү ашкерелеп, ошону элдерге түшүндүрүп, ошол аркылуу ошол иштин туура эмес экендигин баяндаса, мисалы үчүн акыркы убакта тынар. Мисалы үчүн же Абдулда биздин кудулдарыбыз мында жакшылыкка бурулуп, ошолор мында бир туура багытта кетип атат да. Анткени ошол биздин саясаттагы, биздин жашообуздагы туура эмес көрүнүштөрдү ашкерелеп берип, адамдардын аң сезин ачууда, буларды агартууда өздөрүнүн салымы туура кошуп атат. Анан экинчиден мына Өзбекстандагы кудулдарды мирзон ала турган болсок, ошол адамдарга мындай бир кудул деген сөз күлдүрүү эмес, кээде ошол өзүнүн жанагы кудулдук кечесине чакырган адамдарды ыйлатып, ошолорго мындай бир туура багыт бергени бар да. Демек кудул деген сөздөрдө кытыгылап күлдүрө тургандай эмес, балким ошолорду олуттуу ойго салып, ошолорду мисалы үчүн Куйручук атабыздын мисалында карай турган болсок, Жоошбай кудулдун мисалында карай турган болсок, булар тарбиялык мындай бир мындай маани максаттары, сабактары болгон да, ошого барыш керек. Анан кудул деселе бир жолу эле тепеңдеп чыгып адамдарды күлдүрүп, нары бери басып кыйшыйып, анан бети башын буруп күлдүрүү шарт эмес, балким ошолорду ойго салып күлдүрүп, кээде ошол күлгөндө ыйлаган ордуна күлө тургандай кыла турган болсо, ошол коомдогу ооруну, жараны дарылай турган болсо, бул жакшы болот. Анан кээ бирлер чыгып эле мындай бир маанисиз эле бир нерсени сүйлөй берсе болбойт да. Орус кудулдарын карап көрсөк, мындай бир олуттуу темаларды көздөйт, жөн эле сүйлөп болуп турат, бети башын деле бурбайт, бирок ошол учурда алар адамдарды күлгөнгө мажбур болот. Анткени ошол чындык болгондо ошого аргасынан күлүшөт. Мына ушундайды уксак болот, урматтуу бир тууганым. Анан жөн эле келип президенттердин кебете кешпирин шылдыңдап, кийимин шылдыңдап, адамдарды шылдыңдагандарды, булар гыйбат, арам, аларды укпаш керек. Балким алар токтотуш керек, токто деп айтыш керек аларга ошол жерде туруп алып. Мен сахнага келдим, мен адал күлкү укканы келдим, арамды уккум келбейт, мени жакшылап күлдүр деп айтыш керек. Анткени сиз акча төлөп кирдиңиз, демек сиз адал укканга укугуңуз бар, урматтуу бир тууганым. Ыраазылык сизге, рахмат сизге, бактылуу болуңуз. Бу мээси жок. 2013-жылы пикет болуп атса элге кошулуп чыга коюп, эчтеген түшүнбөгөн ара бугайды мокпарбы билбейм. Жана милициялар дымой чачка жардырган экен, ушунун жанына келип жарылып, ошондон бери кулак нөл. Крыша кетип калган. Бул не болсо деле ошо пикет, митинг болуп атат деп ойлойбур. Ошол боюнча калып кеттиңер, митингдеги боюнча калып кеттиңер. Kur'an oku atasın bu. Oku. Manas menen de öğretke oku atkansın bu. Oku, dalay tarbiyasını algasın. Dalay canında cürgönsün de geldi. Oku. 5 öğün eten oku atam, 5 öğün eten. 5 mal oku. Kur'an'ın ziyanı yok. Miyim menen arası. Hey! İşiniz bolup atabı, işler bolup atabı. Ha, bolup atat, piket mitingler bolup atat buyursa bolup atat. Ötkönde Oşlu Ploşat'ta 15.000 adam çoğulduk. Bolup atat. Hazır Cangızıl buna kanikul bütkenden keyin dağı bolot dep atışat kokular buyursa. Gördüm televizorda şüründe o şeyde jürgönü gezin. Bir demeden bunu kalgan da. Hey! Bunu oldu yerde Mirza Ahmet degen dosunuz var laga otur çene. Kana oşol. Oşo Mirza Ahmet'i mendikten alıp koyup oşoga çıktık da. Aytmadım bunu bolgon oyun. Bizden Cantaroyev üylendi, respekt. Cantaroyev var o, Cantaroyev. Oşol üylendi. Cantarı aldı deştik o. Bir yaşta işte otkan balalı minal koydu de. Eldim bağıraydı o da Cantarı aldı deşti. Oşol üylenip kudaga Geldibek eken alıp barıptır, Niyazıp'tı Geldibek'te. Geldibek'e çıkardan hazırda oturak geçeneler. Soğukta caman giyin alıştı da. Bunu bile kılsak. Men cindi uşağa kavarçı olup gelgen. Cindi olup konuşkan bu dev atacak. Şöyle koymay böyle.
Elder aytып da jeğenderin alp barбай, Kudağanım ne alp bar, jeğender tarnı attır, jeğender. Yeğenbeklerinde oşol taraptık ne bakacak. Biz karakuncalıktan ayttı. Men çindi şu ağa. Bop dire, bunu hep dep жазып berip bolsa da düşündürem toygoda. Bu bargandan eşteğin ukpağanday bunu mine çakırdınız mı? Kuda gelip al. Kuda barbağanınızga kapı olmadınız mı? Bu gelese hava kapta kayıpta kamayızda vaçattı otursun beysi. Çok kapta kayıptı kamaylık ya. Bırak gözlükler kamansın da bakacak. Oğuzunun kıymından bile de kıymıldağından bile. Pensiye ver baktır, pensiye. Pensiye vereli. Göbeği dövüştegen bırak vereli. Vermeyeceksin. Çirik çalsın da çirik çalsın. Kim oynardın ne olsun? Gözüne faydalı zamanı. Oh. Saunaga bırakayım mı saunaga? Sauna yapma. Ya! Hiç kim tartı almay mı? Nega? O Moldalar tartı atkanlar beni de tartı alalım. Ha olmasa para demek ya. Hey! Respekt nayalı Toktağıldan o sizler Toktağıllar o Toktağıldan. Üçlerekten vurulgandan te öydü geçeyin taş yol eken o taş yol. Taşıyıp gelmedi. Gelmedi. Aksakallar güttü. Gel o şehirde söylesem olur dedim. Gelmedi. Ne gelmedi? Kudası jakşı güttü. Evet, biz barsak. Kudalar gelet de halını ap gelip koyuptur halını. Ağabey öz çakırışmaktır. Ağabey kardeşim o şey aktan ışıklı vatan dedi. Ya hazır muğuntu ötürüp koyayım ne hazır. Kanday mı? Hey! Bir ömrümde bir jakşı süreç bir ömrümde bir. Ozgan bir jakşı çıkar bir ömrümde. Hey! Ömrümde bir. Hoşanın var mı ömrü bekteki hava yaptırdı da bakmayın. Ben bari bile Bir de ötürüp koymazım yerden. dalga bir çavuş gerek bolcanı. Bari kadar çavuş gerek dersen kolunlardan pok gelmedi. Asker çapkal çal, o köpüye çeken çap gitti de bakacak. Uğrattım o boynumu zülgürü uğrattım. Ya atam da ölgen kişisin ey. Düşünce atam da ölgen kişisin ey. Sana olalım atan bak kanki oturat dersin dedi. Öyle mi öyle ana? Adana gidecek sunağı gelgende. Öyle mi sana ağabey? Geldim bariyle vatan, yok gönde canlı vatanı. Geplerdim ben batırele demem. Resep demem degeneken kapağın var. Resep demem de. Anı boyuna bol bol soğuturum böyle de. Abla gel. Açın eşikleri. Geç kim TV. Canım resmi çok güzel resim. Oy canınız emesmiyor, Rüsbek, Cantar'a hep var. Canın Kuday vergeni var. Hırsızlar da çok. Oy kuş doğurçular var. TV'yi Oy TV sizge çıkıverin. Men ayıptan var. tutasam. Oy oşonda göre sırdanan. Tırnak kurban aleyküm sözü. Tovuzludan vereceğimiz acıram var. Bana işemeyiz be. Abla gel. Programa dayar. Rüsbek bilen canlıca geldi. Gel YouTube aldı. Başlaydı. Paket sende olsun. Matal.